opciju podešavanje rezervacije i doći ćete do dela minimalne dužine boravka. Šta znači ovo gornje polje, odnosno izdvojeno polje minimalna dužina boravka? Ukoliko samo njega podesite, na primjer upišete 3 noći, ovo pravilo će označiti dakle, da za svaki dan u nedelji važi da rezervacija traje minimum 3 noći, odnosno minimalna dužina boravka se ne razlikuje od dana u nedelju, odnosno od određenog perioda. Ukoliko ipak hoćete da podesite različitu minimalnu dužinu boravka za svaki dan u nedelji, to ćete učiniti u polju ispod navedenog gore, odnosno minimum noćenja ako rezervacija počinje od, ukoliko počinje određenim danom u nedelji. Naprimjer, želite da petkom dužina boravka bude 5, a za sve rezervacije koje gosti naprave u nedelju da bude 1. To ćete dakle podesiti u ovom polju, za ostale dane, na primjer, nećete podesiti minimalnu dužinu boravka, već će vam važiti upisana minimalna dužina boravka od broja 3. To ćete kliknuti sačuvaj i vaše izmene bit će sačuvane.